श्री गणेशाय नमः. श्री व्यास रघुपतये नमः. श्री गुरुभ्यो नमः. सर्व बांधवांक नमस्कार. हांव अनुपमा शणै. आज आमी भगवद्गीतेंतुले 119, 120 आणि 121 श्लोकाचे अर्थ आणि विवरण ऐकूया. म्हळ्यार 3rd अध्यायाचे 21, 22 आणि 23rd श्लोकाचे अर्थ विवरण होय. फर्स्ट श्लोका नंबर 21. यद्यदाचरति श्रेष्ठः तत्तदेवेतरो जना स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते. श्रेष्ठ जन कसकसन करतात की तेंची सर्वसाधारण जन अनुकरण करतात. श्रेष्ठ जनांकची त्यांनी तांगेले आदर्श जो गुरुतुल्य व्यक्तिमत्व म्हणून स्वीकार करतात. म्हणून प्रत्येक कामाक तांगेलेंचे आधार घेतात. ह्या श्लोकांतू श्रेष्ठ जन म्हळ्यार लीडर जावं ग्रेट पर्सनॅलिटीज म्हणून अर्थ. वॉट एवर अ ग्रेट पर्सन डज अदर्स फॉलो. वॉट एवर स्टँडर्ड दे सेट द वर्ल्ड परस्यूज. द लीडर्स आर रोल मॉडेल्स who influence the society. Hence, setting a good example is a responsibility of leaders. Shloka number 22. न मे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तमवाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि. हे पार्था, हे अर्जुना, ह्या 3 लोकांतूय हांव करचें तसलें कसलेंय काम ना. हांव कांय करना तशी न्हू बसयत. तशें आसलें तिकी न्ही हांव मात्र सर्वसामान्यावरी पुरें काम कोरनस. ओ अर्जुना, देर इज नथिंग वॉट्सोएवर इन द 3 worlds that ought to be done by me, nor is there anything unattained that ought to be attained. Yet I engage myself in action. Next श्लोक पळोवया. श्लोका नंबर 23. यदि ह्यहं न वर्तेयं जातु कर्मण्यतन्द्रितः मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्यः पार्थ सर्वशः. म्हाका कसलेंय करचें अगत्य ना जालें तिकी न्ही हांव कार्यरत आसता. कित्याक म्हळ्यार हांव जर काम करना तशी बैसल्यार जन म्हाका अनुकरण करून तांणी काम करचें सोडून दितात आनी जनाल निष्क्रियतेन प्रकृतीचें म्हळ्यार प्रपंचाचें संतुलनाची नष्ट जाता. हियर Lord Krishna is explaining to Arjuna the importance of setting the right example through action. Even though he is beyond the need to perform duties, if he were to abstain from action, people would imitate him and neglect their responsibilities, which would lead to societal disorder. आजी हांगारा पळोवया. मुखावेले नेक्स्ट एपिसोडान पळोवया. सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्. हरिः ओम. श्री गुरुभ्यो नमः. हरिः ओम. धन्यवाद.